Also dontum non ladak parokha be nang parchot akasi gonga punan dum lahen lo main gate ke lasi ardo waterfall la do la pen sip mondir da do lasi kado go dum nang lang dun bom lasi daglom so sang la yo ka gorom ande so lahen lo main gate ke ante chetong tu bom nang de. So guys adim ke nang le Allah mandir da do engke waterfall la do nam dum hanam paklang pon po engke pini bang ke ni nuvet si kai ke nam dum thek pon long mane kai da jirpo tu men si vlog sa monai bom sami pini bang ke ni nuvet la pen pu mandir da do akasenga apu mandir lo la pen waterfall la do anung na hedi la si kado ko bidum ta a video juthu na kela la pen la pu garden la do ya la pen kado ko bidum ta ni channel on aki milam plate like share subscribe na la pen non se Instagram long na follow bang we bete na follow na Jinu Vlogs umat lo la pen pini a video mane video da bang arji dingolo monai ne man didi la si pini bang a porche long lo la pen inuet bang jui lo la pen kai gen ali tum jirpo pen si vlogs kur jam hagen thek long ver lo sita pini bang ke santa so adim long bang picnic spot do picnic spot ha punal ha pusi bisi picnic to de field hetan la si langnam senang garden ada ya ko garden the ada ke historical place hai pada do ke non mandir ada ludamu plo lasi langlam bonde ta ke chor sam yuri chor sam ada monai la plo to lo main gate ke so geta alo anglut alo la pu mandir do main mandir do ani ta so pegan pini anda ko bulanda vlog na monai la pen pu historical place ado la puna hedi wange wan lo same ni video na monai ne pen la same pini ba porch long lo video na monai la lasi puna historical place ado hedi inke waterfall lo la pu waterfall ado lasi paklang pon po ta so non sia dem lo pon mom lo mane historical place adim hedi dak do pelong ke tharve ro the pik pik thek pelong lo tharve ro the pik pik and mane koson lo ingna da bang bang hedi la puna lo so posai na hedi ingna da bang samel non bang theklon chulom thre do pek dak lo nange joi hedi do pek inge adim ta yo pen historical place do pen aku ko patan do na hai pal hedi pen do lang penang anda do la pala ta do historical place hai dia kan kan jo koson dang ke do ne historical place pen alang sun bang hopan si do setat ni alom supi pen paklang pon pola historical place ange ni da explore kang la po di ada do lata do sini sola bang alang misenan ya garden bang yo wan lang misen ekdom la si drone shot ende hedi lang mi thu seni si non khola dakta do yo la so dimlong ta historical place do so la hen lo historical place pat ke la kala so da yo gones amun nisan do jo la ya tokang tap pipine tokang tap se do ro hai ni so la ke mane ngin geta sonang na ya aku keluar nam tempat ini. So ladak explore tang lab lo, dan non lang sunan lang paklang pon body, tang lang dun bom ini ta suit pick an, and la power bank kan lo ini lang le lang ade. Oh 9:34 lo, 9:34 AM lo. Pa thero ta do goson ja nei yo, the non ke the long le. Ala pu waterfall lang lam sinang de. Let's see, Donatum. Thank you so much, guys, for love and support. And please do like, share, and subscribe my YouTube channel. And please share with your friend and tell them to subscribe. Jo, pura nature lo. Lami pikan adim hedi. Nain nanda lang jui tami. Sita non lom ke lockdown arui macere celang po sita anili apor lo pu paceton si wang lo yo. Ini ke. So. Hula hen lo waterfall ke so
Dono tam langsun lang lam deng ko la kingo chuk lo kon lang pulam lo ate respect pinai so tang lab lo la pen alang sunan lang dam sinang di jo ekdom har long do ke Tapi kita ceri cadang po tut frui lo bete amek dokko kan chala kalte next block sang weather si kado ko vedanta si alang sun bange ekto meaning samjinan hedi angge shiv mandir da do lapuna masjid lo lapuna masjid lo shiv mandir ya so ko lahan lo waterfall ke non la lan lang the we da lo suta drone shot pen ko sonja dine kado idam la lang sinang di same drone shot a the en pakana so dono to ma lang sun bang lan the we he sita me a thak me se lang na li he de so meaning sam do ba and la pu mandir da do and drone shot lang na di thek long po kona ben se lang bang ma pu ni try po lang po arnam hanta chardom po mane drone shot pa mi se ni pa di tante lang sina
planning bom gela koka pen la umrang so si planning bom lo si monal jon thek ponlong bon ni channel long la si 90.0 pas share na pas subscribe na la lo non main mandir lo ludam lo si non la no main gate ke and bom la si lang bom thade non mandir lo nang lo lo hen lo mandir ke akasi ganga wa mandir la na pen hapuge si parnam tado Siva Murti lalo alamangge ada narlo lut thule lang sinang de la pen nandang mandir do nang lut ela la puke mandir do mandir thingno waterfall la do or puhen long waterfall ke nili sorlo an lut bom lo la pu waterfall lo lage lang sun ke hola hen lo an la puge main mandir lo do ge hapu ko se ba murti ta do han song the konong ko la pen la da kalom so ke sang lo ya da so da ala mandir do an ke mandir dung sia lang sun ta do pya the de ya peneng bang lang lan theo e chuneng bang lang the pe gan peneng bang pi choi ne lang bang lan theo e da la Asi kada ko nuntan mag-support igno nili. Hektider po si tami cepaduk po. Ala lamang ya. Asi anwela ya. Penon hem che dampo pula. So pini bang lanwela explore ke hedi. Lasi kapre kadin bang nampak lang pon hektider lo. Sita nanom planning bom lo. Monan to mutek bonong po ni channel lo. Lasi subscribe no holan notification bell icon no bear no. Alam hedi nili pan adha to na comment ng picho nang kali comment mane messenger long lapen Facebook long hedi nang text lapen Instagram long tanang text mane hui posi mane video upload le delo alam ke nang to hala notification bell icon all long po de hada option hedi hada berno ni pima video upload nang lim thek long po la so alam lo la se kado godam ta subscribe na gela pu side na notification bell icon di so nang to wala de so dona tum drone shot entang lo lapen wala waterfall bang la hedi mane wala son thing pia rong do ma nge waterfall thek long ho dal sita so bage nan tum thek long lo la se lang mesen bete like share subscribe noi lapen da kang ni adem da do yo da hedi sam do ma adem da lapen kado go adem da like share subscribe noi lapen pini blogs ke lanwe lo athe traveling kori ta yo nonom bondhu ma hedi situation pen alam la he si akhilone un ede lo sita langbom lo anta west kar benglong bang wegi sita nonom langbom lo koka bang ta thek kalite koka pen unram so la